Yes, reka mbasuze cyane kandi nongere mbifurize ikaze, mbifurize kugira ishya n'ihirwe. Nizere ko ubuzima bwanyu hirya no hino bukomeje kugenda bumera neza, ari nako kandi tugenda tubifuriza kugubwa neza. Birumvikana ni mu nkuru n'ibiganiro tubategurira ku Ibendera TV. Nitwa na Cretin Ntirushwa, ndaje rero ngo dusangire amakuru arimo kugenda avugwa hirya no hino. Birumvikana aba ari menshi, turikoza rero mu mpande zinyuranye tubabwire amakuru atandukanye. Uyu munsi turaza kwerekeza muri Kenya, tubabwire ibyo iki gihugu kirimo kuvuga ku bijyanye na kudeta iheruka kugeragezwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turababwira ino kubirebana birumvikana n'urugamba, amakuru y'urugamba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo tuba tuvuga ihangana ry'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe wa M23, aho izi ngabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bivugwa ko zamaze kotswa igitutu. Bikaba rero byamaze kumenyekana agace izi ngabo ziri kugenda zihungiramo. Nitwa na Cretin Ntirushwa, ni ku Ibendera TV. Ndabutsa amwe mu dukurikira gukora like, share na subscribe kugira ngo dukomeze kugenda tubana mu nkuru zinyuranye kandi zitandukanye. Nako kandi mba ngenda nshimira mu mwese muba mwaramaze gukora subscribe kuri channel yacu Ibendera TV. Birumvikana rero tuba tugenda tubashimira mwese. Reka kandi dushimire mwe mudukurikira muri mu mujyi wa Kigali ni mu Rwanda. Turashimira kandi n'abadukurikira abari mu ntara zose. Birumvikana ntabwo twabarondora mwese ko mungana kuko muri benshi, ariko turabashimira kandi turabazirikana mwese. Ni nako kandi dushimira abadukurikira bari hanze, abari muri diaspora zitandukanye, yaba muri Afurika, hirya ya Afurika. Mwese turabazirikana kandi turabashimira cyane ku Ibendera TV. Tubasabira imigisha myinshi. Reka rero tumanuke uyu munsi. Ni tariki 25 Gicurasi muri umwaka wa 2024. Tubahaye ikaze risesuye ku Ibendera TV. Nitwa na Cretin Ntirushwa. Turababwira ko agace ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ziri guhungiramo kamaze kumenyekana. Ni ku munsi w'ejo hashize tariki ya 24 Gicurasi muri uyu mwaka 2024. M23 ikaba yarirukankanye ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi zigahungira mu gace kitwa Kaina ko muri teritwari ya Masisi ni mu ntara Kivu ya Amajyaruguru. Tariki ya 24 habyutse imirwano ikomeye cyane. Ni imirwano yahanganyije izi ngabo zirwana ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bahanganye n'umutwe wa M23. Akaba ari imirwano ikomeye kandi yari ikaze. Aba bagabo rero barwana ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakaba barabonye ibintu bikomeye, bakavana amakabo karenge amaguru bakayabangira ingata bagahungira muri aka gace kitwa Kaina ko muri Kivu y'Amajyaruguru ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Birumvikana ni mu mirwano ikaze yasakiranije uruhande rurwanira ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abarwanye ba M23 bagamije gushyiraho akadomo kanyuma ku butegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi mirwano ikaba yarageze mu bice byinshi byo muri teritwari ya Masisi ndetse no mu bindi bice byo muri teritwari ya Karehe mu ntara ya Kivu ya Amajyepfo. Aya makuru yanemejwe n'umuvugizi w'ingabo za FARDC mu karere ka 34. Aha akaba ari mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, aho yahamije ko habayeho imirwano ikomeye hagati ya M23 n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
uyu muvugizi wa FARDC avuga ko iyi mirwano yabereye muri Bwemerimana no muri Minova, birumvikana ni muri DRC. Avuga ko habaye imirwano iremereye ikabera muri Bwemerimana muri teritwari ya Masisi na Minova, aho mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Uru rugamba ngo ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zaruhunzemo amasigamana zihungira mu gace ka Kayina ko muri teritwari ya Masisi. Andi makuru akomeza kuvuga ko uruhande rwa leta rukomeje gutangaza ko hari ibice rwigaruriye rubyambuye umutwe wa M23, nyamara ariko aya makuru akanyumuzwa na M23 nk'uko umwe mu barwanyi bayo yabibwiye Minembwe Capital News, akavuga ko ibyo leta ya Kongo ivuga ari ibinyoma. Hagati aho M23 ikomeje kujya imbere, aho isatira ibice byinshi byo muri teritwari ya Karihe ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Twabibutsa ko imisozi ya Karihe yo muri iyi ntara ya Kivu y'Amajyepfo maze hafi ibyumweru bibiri iri mu maboko y'ingabo za M23 ziyobowe na General Sultan Makenga. Ku rundi ruhande turababwira ko Kenya yamaganye bikomeye igeragezwa ryo guhirika ubutegetsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo DRC, ikavuga ko byaba ari ukurenga ku mahame yashyizweho. Amakuru aturuka i Nairobi muri Kenya aratangaza ko Kenya binyuze mu biro by'ububanyi n'amahanga yamaganye ihirikwa ry'ubutegetsi muri DRC. Kenya ivuga ko byaba ari ukurenga ukubahuka no guhonyora amahame y'itangazo ry'inama mpuzamahanga ku karere k'ibiyaga bigari ICGLR, umuryango w'amahoro n'umutekano w'abanyamuryango 12 harimo n'ibihugu byinshi bigize umuryango wa East African Community. Kuwa gatatu ibiro by'ububanyi n'amahanga bya Kenya byagize biti twifatanije na ICGLR mu kwamagana ihirikwa ry'ubutegetsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umunyamabanga mukuru w'ububanyi n'amahanga muri Kenya Koriri Singweyi agira ati igikorwa icyo ari cyo cyose kigamije gukuraho burundu guverinoma yatowe binyuze mu nzira ya demokarasi no kunyuranya n'amahame agenga ibihugu byose bikunda amahoro hashingiwe ku itegeko nshinga ry'umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Ibi uyu muyobozi yabitangaje ubwo yaraherekeje perezida wa Kenya William Ruto mu ruzinduko yagiriye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. ICGLR yari yashimye ingabo za DRC mu itangazo ryatangajwe kuwa gatatu, ibashimira kurengera amategeko igakumira abagerageje guhirika ubutegetsi bwashyizweho mu buryo bwa demokarasi. Uyu muryango wagize uti ICGLR irashimira ingabo n'abaturage ba DRC kuba bahagurukiye demokarasi no kugendera ku mategeko. Agira ati nka ICGLR yizera cyane ko abaturage ba DRC bakwiriye kubaho mu mahoro kandi inzego zabo za demokarasi zikubahirizwa nk'uko byatangajwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa wa ICGLR Ambassador Jao Samuel Kahoro mu itangazo ryashyizwe ahagaragara mu Bujumbura. Igerageza ryo guhirika ubutegetsi ryabaye nyuma y'umunsi umwe Perezida Felix Tshisekedi asubitse amatora yarateganijwe kuba ya perezida w'inteko ishinga amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igisirikare cya Kongo cyavuze ko cyishe umuyobozi wari ukuriye ihirikwa ry'ubutegetsi kandi kikaba cyarafashe abagera kuri 50 bakurikiranweho guhirika ubutegetsi bwa Tshisekedi. Mu bantu bafunzwe bakurikiranweho iki cyaha kugeza ubu bivugwa ko harimo abanyamerika 3, abandi bakaba batari bamenyekana ibihugu bakomokamo. Reka tubashimire cyane rero, twizere ko inkuru z'uyu munsi twari twabateguriye zikomeza kugenda zibashimisha. Twizere kandi ko mukomeza kugenda mubana natwe, ariko tubibutsa gukora subscribe kuri channel yacu Ibendera
Burera TV. Ndabashimiye cyane rero, nitwa na Cretin Ntirushwa, mwirirweho mugire amahoro n'amahirwe.